Nyirasafari Esperance ugiye kuyobora umutwe wa Sena asanzwe ari vice perezida w'uwo mutwe ushinzwe kugenzura amategeko n'ibikorwa bya guverinoma. Yakoze mu nzego zinyuranye za leta. Mbere yo kuba umusenateri yabaye minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, abaminisitiri wa siporo. Ku rutonde rw'uko abategetsi bakurikirana mu Rwanda, mukuru wa Sena aza ku mwanya wa kabiri nyuma y'umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Itegeko nshinga kandi mu ngingo yaryo 107 riteganya ko iyo perezida wa repubulika apfuye, yeguye cyangwa agize impamvu zimubuza burundu gukomeza imirimo ye, asimburwa by'agateganyo na perezida wa Sena. Ataboneka agasimburwa na perezida w'umutwe w'abadepite. Iyo abo bombi batabonetse, imirimo ya perezida wa repubulika ikorwa by'agateganyo na minisitiri w'intebe. Ariko usimbuye perezida wa repubulika uvugwa muri iyi ngingo ntashobora gushyira abakozi mu mirimo, gukoresha itora rya referandumu cyangwa ivugururwa ry'itegeko nshinga, gutanga imbabazi ku baciriwe urubanza n'urukiko cyangwa se gutangiza intambara. Muri icyo gihe iyo perezida wa repubulika avuyeho mbere y'uko manda yirangira, itora ryo kumusimbura rikorwa mu minsi itarenze 90. Senateri Nyirasafari yize ibijyanye n'amategeko, abarizwa mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Ariko nk'uko twabitangarijwe n'umwe mu bakozi b'inteko ishinga amategeko, itegeko nshinga rigena ko perezida w'umutwe w'abadepite atava mu mutwe wa politike na perezida wa repubulika. Gusa iri tegeko ntacyo rivuga kuyobora Sena. Imbere y'inteko rusange ya Sena kuri wa gatanu nibwo Iyamuremye Auguste yasobanuriye abagize Sena ko atakibashije kuyobora uru rwego ku mpamvu z'ubuzima bwe. Nafashe icyemezo cyo kwegura ku mirimo yanjye ari y'ubuyobozi ndetse n'imirimo y'ubusenateri kubera uburwayi. Si ngombwa kujya muri detail, ariko nk'umunyapolitike ntabwo nabahisha ko maze igihe ndwaye. Indwara ni indwara itandura ndetse n'izindi zuririyeho. Nkaba rero nafashe iki cyemezo kuko banyakubaha nk'uko mubizi, icyo mwantoreye ni ukugira ngo nteze imbere Sena. Ntabwo mwantoreye kugira ngo njye nyinyobora ndi mu gitanda cyangwa se ntanashobora kurira ariya madarajya. Nyirasafari Esperance ugiye kuba ayoboye urwego rwa Sena muri iki gihe yabwiye itangazamakuru ibigiye gukurikiraho. Ubundi perezida wa Sena wari uriho ari muri ba basenateri bashyirwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni ukuvuga uko yari yarajemo, iyo nzira yanyuzemo ni nayo izakurikizwa. Ubwo ni ukuvuga ngo perezida wa repubulika azashyiraho undi senateri, ariko kugira ngo umuntu abe perezida wa Sena ubundi atorwa n'inteko rusange. Arabanza akaba abasenateri, nyuma hakaza kubaho amatora yo gutora perezida wa Sena. Urumva abasenateri ni 26, uzatorwa ni uzaba perezida wa Sena. Bigomba gukorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Basenateri bose 25 bari bitabiriye inteko rusange yo kuri uyu wa gatanu nibo bemeje ubwegure bwa Iyamuremye. Nubwo yatangaje ko yeguye ku mpamvu z'uburwayi, hari benshi babaye nk'abatangazwa n'icyo cyemezo bakurikije uko bari basanzwe bamubona. Natwe ntabwo twayibonaga, ntabwo twabonaga yuko hari ibibazo, ariko kuba mufashe icyemezo nyakubahwa perezida n'ibyo gushimirwa, cyane cyane nk'umuntu w'inararibonye muri politiki y'iki gihugu. Fashe umwanya kugira ngo nshimire byimazeyo perezida wa Sena Dr. Iyamuremye Augustine, nk'umuntu twakoranye bya hafi muri biro ya Sena mu kuyobora inzego zose za Sena. Ndamushimira inararibonye n'ubuhanga yayoboranye uru rwego. Ikindi nagira ngo nyakubahwa perezida wa Sena tukwifurize gukira neza kandi Imana ibigufashemo. Iyamuremye Auguste w'imyaka 76 y'amavuko yatowe kuyobora Sena mu mwaka wa 2019, akaba yarinjiye mu nteko nk'umwe mu bakandida bashyirwaho na perezida wa repubulika. Abaye perezida wa Sena wa kabiri weguye kuri uyu mwanya nyuma ya Ntawukuriryayo Jean Damascene wavuye kuri ubu buyobozi mu mwaka wa 2014 avuga ko ari ku mpamvu ze bwite. Jean Damascene Ntawukuriryayo ndetse n'Iyamuremye Auguste bose bakomoka mu ishyaka rya PSD. Kuri ubu imyanya ibiri ikurikira umukuru w'igihugu uyobowe n'abagore, Sena uyobowe n'umugore ndetse n'umutwe w'abadepite uyobowe n'umugore. U Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyo kuri uyu mugabane gifite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo, aho abagize guverinoma 50% ari abagore, mu gihe abagize inteko ishinga amategeko umubare w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko ari 61%. Ibi byasohotse muri raporo yiswe Africa Gender Index Report yasohotse mu mwaka wa 2019. 8 za MONUSCO zavaga muri teritwari ya Rucuru ahitwa Kiwanja zinjira muri Nyiragongo no mu mujyi wa Goma. Abaturage baturiye uduce twa Kibati na Kanyarucinya bari biganjemo impunzi zakiriwe mu nkambi ya Kanyarucinya muri teritwari ya Nyiragongo,
bahise bajya mu muhanda mugari batangira izo modoka z'umuryango w'abibumbye. Abo twavuganye nabo batubwiye ko ibyo byatumye ingabo za MONUSCO zirasa amasasu mu kirere. Mu kuvundagurana haba hari umuntu w'impunzi wapfuye. Abo baturage bari babwiwe ko mu izo modoka harimo abarwanyi ba M23 bashaka kwinjizwa muri Goma na MONUSCO. Bwana bose ni bamwe Muzungu Etienne, umuturage wo muri Nyiragongo akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Kadepa Zaburi 133 uharanira uburenganzira bwa muntu muri iyo teritware, ari mu babonye ibyabaye. Abaturage b'abasore sabahagarikire emodoka ezo kubera emodoka ngo sazikirwe sazifunikira mahema sazigoroshirwe na mahema abasore sabashitikanya ku emodoka zangana ziyekire ibintu bibi cyangwa abantu babi bangazana mutekano muke mu mugi wa Goma na mu teritwari ya Nyiragongo. Abasore bano sabakivuja tena ngo bageyire mirwano yiri tire ari mwana warashirwe apfa na mugore akoromeka ku matoke gwe tufite kumuda. Bamwe mu baturage bari muri iyo myigaragambyo nabo bavuganye n'ijwi rya Amerika. Byatangiye saa 10 za mu gitondo. MONUSCO yanze ko tureba ibiri mu modoka bari batwaye, nuko natwe turabangira. Nibwo barashe amasasu menshi, hapfa umuntu umwe ndetse n'abandi barakomereka. Kugeza ubu hani Kanyarucinya ibintu ntibimeze neza. Ricky Patrick Paruku, umwe mu bayobozi ba societe civile yo mu ntara ya Kivu ya ruguru, yavuze ko ababajwe n'ibikorwa nk'ibi bikomeje guhitana abasivili. Tubabajwe cyane no kubona ubwicanyi bukomeza gukorwa muri Kivu ya ruguru. Uyu wapfuye yarashwe ubw'ingabo za MONUSCO zari zivuye muri Rucuru, nuko abaturage bakanga yuko imodoka zabo zikomereza mu mujyi wa Goma. Ibi byatubabaje cyane. Ubwo amasasu yabaye menshi nibwo uyu musore yahitanywe nayo aturutse kuri MONUSCO. Uyu akomeza gushimangira ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO zikorana n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba. Akaba asaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurangiza manda MONUSCO ifite muri Kongo. Twebwe tubona ko MONUSCO ifatanya n'abarwanyi batavuga rumwe na leta ya Kongo, kuko urebye kuva abaturage batangira kwigaragambya bavuga ko badashaka MONUSCO ku butaka bwa Kongo hamaze gupfa barenga 30. None dore n'uyu ngo yarapfuye n'abandi bakomeretse. Ibyo MONUSCO imaze gukora ni ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu dusaba ko birangira vuba. Ibi bibaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa gushize ko imodoka ebyiri za MONUSCO zatwikiwe muri teritwari ya Nyiragongo, ubwo nazo zavaga muri Rucuru. Abaturage bakeka ko zitwaye imbunda zinjizwaga mu mujyi wa Goma. Ibi byateye kwigaragambya ko abaturage bo muri Nyiragongo n'igice kimwe cy'umujyi wa Goma gihana umupaka na Nyiragongo. Uwishwe muri imivurungano yari umwe mu mpunzi zahunze ziturutse Rucuru kubera imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'umutwe urwanya leta wa M23. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Senateri Nyirasafari Esperance ugiye kuyobora umutwe wa Sena